E kore e tāia e Ngāti Toa Rangatira e Waiake rānei, te hunga e hiahia ana ki te haka i te haka kamate, te aukati. No te marama o Hongongoi i whakai atu ai a Ngāti Toa Rangatira ki te tono a te uepū Futupōro o Aotearoa, kia haka tonu te kapa ōpango i taua haka taparahi rongonui a te rauparaha. Kei runga tunu o te tēpu hei tā taku pārai o Ngāti Toa, ngā kōrero ki Wainui tō rātou puari me te uriana Futupōro o Aotearoa mo te haka. I tēnei wā he kōrero mātou, ki te tari Futupōro me ki te Union, i runga te tahi kaupapa whakahirera, mō mātou mō māua. No te marama o whiringa ānuku o tēnei tau, ka takoto te reta a te Union Futupōro o Aotearoa ki te tari whakairo hinengaro. E meana ko tata tau ngā whakarite ki Wainui a rātou me Ngāti Toa Rangatira. I te marama e heke mai nei, ka mutuna nā mātou nei kōrero, hei whakatakotongia te kōrero whakamutunga ki a ngai tāua. No te taukotahi manu iorau te kau mārima, ka tākina e te kapa ōpango o Aotearoa, te haka kamate ki mua o te huariri. Para i tēnei wā i whakamirimiri mea ki te kaupapa te kōrero, anai mātou, anai rātou te Uniona, waihongea mea ki te kōrero whakamutunga, ei whakatakato mea ki ana mātou nei kōrero whakamutunga, kei mua tā aro ana mātou nei puari. Ka haore te tari whakairo hinengaro i whakai ki te tono a Ngāti Toa me tohu te haka. Ko te wawata te Uniona Futupōro, kia tau te take nei ki mua o te timatanga o te ipu Futupōro o te ao. Joe Glenn, Te Karere.